See, they've tied you. They've tied you. That nothing must move. So today, God is freeing you. Yes. Let me touch you like this. Leave it! Leave it! What are you doing to her? What's I'm doing? Huh? What's up? Huh? Umthathelani? Huh? Umthathelani? Take the grace in Jesus' name. No one will stop you. No one will stop you. You are free forever. Congratulations. Nginofakazi bazalwane kade ngideliver nje last week lesimo ade ngidlula kusona bazalwane bekulukhuni ukuthi nje impilweni yami bekulukhuni ngale ndlela ukuthi bese ngilahla ithemba ngisho nokuthi noma bese ngilala bengifela like bengathi there's threat ngathi kuzovele kube khona enzakala kumina especially mangathi khona incindezela njalo ekhanda vele ubanda ukhakha ibande lempo bande ngibe nalento ukuthi hayibo kwenzakalani wena lento engathi ngiyibona nje ngasi ngeke mhlawumbe umuntu ngathi usefuna ukuhamba la emhlabeni kodwa ngibona ukuthi impilo yami yonakala the time umuntu useje sembulela ubaba ukuthi konakala kuphi ngoba nganotice nami ukuthi ngeke impilo yami ingahambi kahle but after the deliverance ngithema ngifike ekhaya kwenzeka i-detox strong kabi ngaklineka umzimba ngenye indlela bazalwane and indlela aklina ngayo emzimbeni kana lento ukuthi hayibo ngithi ngisahlela ngithi hayi ngiyabuya manje ngihambe and ngamtshela ngithi hawu ngiyazi ngithe ngilala ngaba nephupho ngabona ungathi nje ngoba bengibona ukuthi bekhona vela dedila nami ngiyambona uyaqhamuka ushile phelile ushila amehla awekho avushukile yonke into ayisekho ngithi uyafika ngathi ngiyambona ukuthi akaboni la ibona khona athi ukhona afuna ukuyiletha kumina ngathi mina hawu bukani khona afuna ukuyiletha kumina ngithi ungathi uthe mayisenza njalo kungathi ngiyamxwaya vena kolwami ngoba ngasho ukuthi angifuni ukuthi ngize ngimamukele nasezweni lami ngamxwaya mangixwaya kwafika ngathi khona ofika mayifika ulethe into ezintsha after that bazalwane bekulukhuni even nokuthi bengibona nabantu bebehlehla empilweni yami ngingakho ukuhlehla nje ngithi ngicela usizo athi hayi okay ngiyabuya njengamanje ubona ukuthi hayi lo muntu akabuyi and uyabona ukuthi unaso sonke isikhathi ukuthi angasho ukuthi khona lento engiyifile nami ukuthi yena hayi yabo shuthi ngiyifile lento ukuthi be-content wrong yenzakalile kumina but ngithema ngisahle nje noma ebusuku ngisathe ngiyabonga uJesu ukuthi ayingibule lento bangideliver because ngiyezwa ukuthi kunomehluko omuhle ngithema ngisathi hawu wafika ama message mzalwane kwenzakalani angazi nami kwenzakaleni ngivela ngithosi ngikukhumbula nje mzalwane uright babuya lokho kwangivuselela abazalwane and ngaba emotional type of makwenzakalani wathi mntanami naye wajabula cause naye besebonile ukuthi impilo yami ingasekho lula ngithema ngilokho ngiqhubeka nje ngihamba ngiyabona ukuthi uNkulunkulu izinto zami seziyacaca izinto zami sehamba konke kahle and nganalo mbono ukuthi umbono nje ngubonile ngibonisa is a defeat of the enemy ngivela ngabona nje ngathi ngiround egcileni ivali manje ngiyabheka ngabona inyoka ewugqinsi ifile bazalwane and yes ukuthi ever since I came here uNkulunkulu ungenelelile ngiyabonga kakhulu bazalwane ngiyabonga nami ngangisho ukuthi one day I'll come back with the testimony. I always remind you I'll come back with the testimony. Amen bazalwane ngiyabonga.